one mean looking bastard. Susah gak guys? Finally a challenge. Ini dia jalan duluan lagi. Sakit cok. Ntar gue mau bantai dulu deh yang ini. Bagus. Aduh, gue mau bantai yang ini. Bisa gak sih? War break dulu deh. Kita bantai. Ih, gak bisa ada belakang. Oh, bukannya salah. Salah cok. Ini bukan bantai yang belakang. Masih kuat lah ya guys. Bantai gak sih? Tapi sayang boros gitu. Tapi satu doang ya. Oke lah. Try this on for size. Chalk one up for the good guys. Nggak dari tadi matinya ini. Stardust. Ntar gue mau heal dulu deh. Duh, kayak belum sembuh nih. Kebuka tuh. Kita ke atas dulu kali ya. Ke atas mana guys? Oh, ada peti guys. Kita ke atas dulu dah. Bukan peti, ini apaan ya? Silver ring. Let's go. Kita ke bawah nih berarti. Ngecek sonar ya gimana teh? Ntar dulu nih mapnya ke. Aku curiga di sini ada sesuatu. Oh shit, lawan apa lagi nih? Ya pergi. Goblok. Siapa tuh? Hey, apologies. Difficult to tell you what you are thinking as usual. No matter whatever it is, it has nothing to do with me. But remember, if you betray our alliance, I will use all of my power to destroy you. Ini aliansi ya? Siapa tuh dia? Hexis boy ya. Ini aku sebagai Hexis Royal. Oke. Fase 1 udah. Dia oke. Oh ada giniannya guys.
Oh, save all progress, yes. Itu saja. Let's go. Siapa lagi nih? Cherry Voice. Kok ada bintang lagi deh? Master, come here. Siapa lagi nih master? It's not it. Rafe is back. Oh really? So Raphael's back. Does he seem well? Yeah, he seemed good. But he's not alone. There's someone else with him. I think it's a girl. I see. So it's just as you predicted before. But I can't believe you can see in such detail. Your power of prediction keep improving every day. Thanks. Cenayang itu master ya. Luffy. Oh ini si Luffy gak sih? Luffy ya. Oke, fase 2. The quest for the monolith. Is this what just happened? I feel dizzy. Is this like so late? Oh, kita udah di luar nih. This is never alter. Ever. Raffi. Oh, Raffi tuh namanya ini nama panggilan Raphael. Ini si Luffy namanya Lufina. Welcome. Oh. Who is this? I can answer that. I'm Raffi younger sister. Oh adeknya. I'm Lufina Gemini. Oh Gemini ya, bersaudara ya. Nah mungkin udah punya adek lagi namanya Gemini. Cuma 2 coy. Lambangnya juga 2 doang kalau Gemini. Cocok banget nih buat gua nih Gemini. I'll be your tour guide. Masuk. Wah, grinding nih guys. Grinding dulu kali ya. We hit Grace. Grinding dulu kayak. Seru nih kayak grinding. Dua anjing. Gak bisa lagi. Oke dah. Karena udah gak ada musuh ya. I'll show you what I can do. Angelic beams. Oke Blade. Tak dulu, sabar. Kita belum ada tempat buat nge-heal. Nggak mati lagi cok. Ya XP-nya masih ada. Itu aja tapi naik level. Si Take ini. Ini ada guys. Nah, tadi ada guys.
tuh? Dapat apa? Binokular. Binokular guys. Ntar nih kalau ke sini kemana? Nah, altar. Oh, kita emang suruh ke sono, Cok. Yuk, ribut. Get away! Lagi kali. Kuning tuh kena stun ya, kayak Alright, we're on a roll! follow mid. Boleh Can't sih, stop boleh. me. Sakit itu emang aja. Hey, Robert! Aduh, pakai upgrade. Bisa nggak ya? Tenang aja. Hey, Robert! Nggak mati sih ini. Ini sih kawanan sih. Mati. Chalk one up for the good guys. Ntar FP gue berapa guys? Udah bisa belum? 900. Boleh deh gue naikin dia. Stitch Orb. Can't Buat stop lagi. me. Coba sih kita bantai. Oh bisa. Nah ini pakai ogre baru. Let's go. Mati kan lo? Alright, we're on a roll! Oh nggak ada ya? Sini ke world map, berarti kita ke sini. Tapi bantai dulu kali ya. All right, let's do this. Oke, blade. Nggak apa-apa, bisa. Mati. No problem. What's his power? Si Take banyak banget ya. Harvest. Wah, ada tempat ini nih. Bentar.
Save letter aja dah. Welcome home, kata dia. Worried, why did something happen? Well, I was gone. Earthquake. This is Cecilia Arzara lah. She's the maiden of this stuff. Just like Luffy predicted. Oh, yang meramal tuh Luffy. Did you know my mother? Yeah, I know her well. She's in a strength. I don't even know who you are. Excuse me. Tapi tetap ini ya, apa ibaratnya kayak budaya Jepang gitu ya, selalu memperkenalkan nama padahal udah tahu ya. Jepang kan gitu ya, memperkenalkan nama itu wajib nih, walaupun udah tahu secara resmi gitu. On the other hand, your power and your ability to wield Ragnarok are unrivaled. Especially the maiden of the sun. My power are limited now, but I wish to help you anyway. But you talk about the maiden of the staff and the Ragnarok and everything, but I'm really not like that. What do you mean? Well, it's true that I can use the holy staff, but I'm not exactly comfortable with all this stuff about duty and obligation, and I'm not that great of the person anyway. I only came here because sister Elda ordered me to. Well, such a modest maiden. I think she's just indifferent. Did you just say something? Really? Ikut kita kah dia? Elder Sister. Big sis. Oh, just coming here soon. It's too far, ma. How about Cece? My friend. Oke, ya, big sis aja lah. Ayayay, kapten, katanya. Seashore is different when it comes to food. Wow, Luffy and Cecil are a bird of a feather. That's good thing. Luffy been very lonely since he left. By the way, is Elda well? Yeah, same as always. And Raphael talk about the Black Precept. Oke, diceritain tuh kejadian yang di temple itulah. And everything that happened, it was all so strange. And we seem perfectly fine, even after being inside the Black. Me too. Well, we'll finish talking about this later. You must be tired. How about some food? After that, we can have a long chat with Cecily. Alright. So, what are you making for dinner? My specialty dish, rock lizard stew. Kadal batu aja. Stick kadal batu aja. I'm also gonna make some steak blue catfish stew. Wow, never. Great Temple. Oh ya, diceritain ceritanya. Come on,
Don't brush me, I'm still itching from too much dinner last night. To have a little sister. Nikah. Are you ready? Yeah. It's too much. We keep us. Gak kebagian ya mereka berdua ya. Sorry. Now let's stop bubbly and get moving. Woi, join party. Nah guys, kita equip dulu nih masalah ini. Si anjing ini ya ada senjata tai. Durability-nya 0 cok. Ntar coba kita fusion dulu ya. Dia bisa dipakai tuh. Nggak bisa masuk gue jual ya harusnya. Banyak kok gua. Bisa kan ya? Durability 10 anjing. Dulu guys, gimana sih caranya? Cut. Kasih lah ya. Udah pada gak kepake cok. Aduh dia. Udah lagi. Ya udah, full cap masih bisa gak sih? Nah, aduh 31 full cap ya. Apa-apa deh. Fitnya aduh. Fitnya ini butuh apa sih? Bikin lapis ya. Udah bikinin dah. Gak bisa lagi. Dan dulu equip dulu guys. Gue kasih ini dulu dah. Tadi apa? M ya kalau nggak salah. Depannya M anjing. Oh ini nggak ada durability cok. Taruh dulu. Kasih lah ya. Cuma satu tapi. Swift fry. Mondurus cap. Core itu apa sih guys? Gak tau gua. Putih kasih lah ya.
aksesoris apa? Decoder, binokular guys. Oh, decoidal. Oke, boleh dah. Ini jangan firing deh. Binokular boleh dah. Ayo, let's go guys. Tapi cekit dulu guys ya. Nggak ada sesuatu ya di sini ya? Nggak ada sesuatu coy. Cek dulu kali ya. Dulu guys. Let's go. So annoying. Levelnya mantap sih. Wih, let's first nol guys. Boleh nih. Wih, no smack top. Aduh, bahaya guys. Oke, dia menyerang. Pas mau Kit juga anjing. Saya coba deh. Ada damage kan. No problem. Wah gila parah, lama banget nih cok. Butuh grinding ah. Oh bisa nge-restore dia pakai ini toh. Dulu guys, gak usah dulu kali ya. Boros ya. Kita naikin rata fight aja. Ini punya dia nih. Wah gila pantesan. Ke-12. Butuh grinding parah bro. Udah break ya. Ini gue dulu deh. Tapi Oh, it's strong. What the fuck? kok tiba-tiba jadi banyak begini bro?
lebih banyak menyerang itu. No problem. Sama-sama 18 ya. Worm skin. Alright, let's do this. Wah, dia nyerang duluan. Hey, Robert! Kita bantai yang ini dulu gimana? Gila, dia diserang nih. Pakai boots ya, pakai boots deh. Try this on for size. Airlifter. No problem. No problem. Bisa nggak sih naikin dia? Bisa lah ya. Udah naikin dia nih. Randy lah. Makin bisa aja lah ya. Makin. What I trained for. Airlifter. Ayo, pandai. Enak nih menyerang tim lawan. Piece of cake! Udah ya, gak ada apa-apa di situ. Kita kesini kan. Kita tuh ada di zona aman dulu nggak sih harusnya? Rappel for many years. Even near future. Unlike somebody we know. Tidak seperti orang yang kita kenal. Nyindir si Cecilia dia. To catch you, training. I think I'll pass. That sounds like way too much work. Let's do this. Let's go. Tares, ada sesuatu di sini. Power arm. Rock lizard aja. Kita nggak bisa kesini guys. Saat mana itu anjing? Cek map dulu ya kan. Nggak ada lagi ya. Nggak, ini masalahnya pintu yang mana nih? Pintu yang kecil apa? Oh, nggak bisa dibalik cok. Kayaknya nggak bisa dibuka deh yang ini. Harus masuk pintu depan. Wow, kita harus ke mana ini? Coba kesini dulu deh. Ambil kotak dulu ya kan. Sekarang gini nih.
gak mati. Ih, pakai miss. Sering banget. Piece of cake. Kita ada informasi gak sih guys? Informasi dulu lah ya. Apa arti guys? Ini di belakang aja deh. Kayak gini deh. Kocak Regalite lagi. Gak usah gue bikin kayak gitu. Ntar beda lagi guys Regalite. Durability 12 cok. Kita bikin juga nih. Kita bikin aja lah ya. Nah guys, kita bikin aja. Let's go. Good. Gimana cara bikin supaya unlimited ya? Oh, nggak bisa ke situ. Bantai nggak sih? Force burst aja lah. This is what I trained for. Bantai yang mana aja guys? Ini mati nggak ya? Tadi guys, gue mau ngetes. Cut doang, fatal. Fatal Edge. Coba. Ya, miss goblok. Masuk 14 cok. Oh, R1 ini ya, dapetin ya. Udah, kita strike aja guys. Bisa nggak naikinnya berapa sih dia? OP lagi. Nggak bisa diputar nih bro. Electric Orb. Kesini ya, ntar dulu guys.
Coba ya kita kesini dulu ya. Bisa nggak? Sama aja anjing. Oh ada itu ya. Wah sakit. Oh ini diserang dulu ya. Oh nunduk cok. Enggak bro. Weh. No problem. Coba gua mau coba yang namanya restore nih. Oh ini restore HP doang ya? Restore HP doang. Ya lurus aja. Hydraken buat dia lah, siapa lagi cok. Durability-nya 10 lagi. Ada bisa dibikin nggak dari dia? Bisa dibikin guys. Noble Ray. Kelihatan lokal. Bikin dah. Wait dah. Salah. Langsung vitality nih. Ini Noberai. Let's go. Ini yang gak ada apa-apa ya? Oh ada. Masalahnya gimana? Gak bisa guys. Udah balik aja.
Gua kesini. Ikutin jalan dulu ya dah. Berani dulu. Wah, jiwa hebat lagi. Sepi doang. Turun tapi ini turun black. Lu 7 ya, paling 8 ini. Dia turun tuh. Ini buat ini dulu. Piece of cake. Oh iya bisa guys. Oh alah, ini ininya toh. Nah, oh gitu. Cing balik lagi cok. Balik lagi dong gua. Yuk. Ah, dua doang sih. Sakit ya. Chalk one up to the good guys. Buat ini lo oke sih. Ntar belum sekarang amat. Can't stop me. Can't stop me. Berat ya boy. Chalk one up to the good guys. Yang paling sulit tuh. Naik levelnya sulit. Wow. 70 doang. Ya, beneran doang anjing.
kasih ini yang binokular. Decoy-nya gak bisa, cok. Meteoring. Sini kan berarti. Wah, 4 heal tuh guys. Let's go guys sih. Finish this quicker. Wall. Ini dulu ya. Gua restore dulu. Easy bro. Level gua. Oke, restore. Let's go. Sini dulu. Maju. Aduh, nggak mati lagi. Chalk one up to the good guys. Ada bos tuh kayaknya.
bos guys. Kayak berbahaya untuk kita bercumbu. Darah full itu sangat merasa aman. Jurus ada 2 ya kan, aman. You know the aman. Ini ada tempat save soalnya bahaya. Pintunya warnanya beda lagi. Save dulu lah. Ngeri banget. Monolit. Selamat monolit ya. Until God gave life to Birch. Cecilia, udah ada nama Cecilia di sini. Holy Vessel. Ini old story. Terkeselnya tuh kalau misalkan yang jahat itu datang aja, pasti it's making my head spin. Kenapa tuh? Tuh kan something coming. Scary lagi. Oh bukan guys. Ribut. Don't strain yourself, Luffy! Anjing. Saya nggak sih dibantai gini. Wah, 19 sangat tapi banyak sih. Sangat membantu, terima kasih. Mati Anda. Limpos Fluid. Kan bener kan? Ada yang datang. Creepy voice. Bravo, you managed to defeat my sage. Wah, si dia.
Diapain tuh? Blue hair. Kita kembali sekarang. Wah, ribut nih beneran, Cok. Oh, jangan 3D fan filler. Ini kita masuk. Mati gak ya gue? It's okay, you guys. Setup gak sih guys? How about this? Wah, ini sakit banget. I'll show you what I can do. Angelic beam. Anjing gue kasih bersih. Mari coy. Rugi gue. Mati tapi. Mati. Chalk one up to the good guys. So awesome. 1700, Cok. Ya, dia di belakang. Wih. Wah, dihancurin dong jadinya. Hancur kan? Ya iya hancur. Hancurnya lucu lagi. Ih, di bawah deh gua. Rivelias. Apa nih guys? Kayak gini dapat apa sih? Gila, adanya diambil, Cok.
Bisa kok, ayo kita grinding dulu yang kuat. Ayolah, jangan sosok gitu lah. Necrozawa. Sik, Dragon Abyss. Sending right back out here. Oke. Yang pusing harusnya gue, bukan lu sesi dia. Gue yang mainin. Master.